mu gihe abanyamurenge baherutse kwigaragambya bamagana ubwicanyi bukorerwa abasivile muri Kivu y'Amajyepfo, ntabwo uruhare rw'Ububiligi rukwiye kwibagirana. Ububiligi buri gukorana n'igihugu cy'u Burundi mu mugambi mubisha wo gushaka gutera u Rwanda, ariko nanone bakabaha intwaro n'ubufasha bwose butuma bakora intambara muri Kivu y'Amajyepfo, intambara yo kurimbura abanyamurenge. Uruhare rw'Ububiligi rukwiye kugarukwaho, ndetse Ububiligi bukamaganwa ku bijyanye n'ingengabitekerezo y'ivangura bazanye muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko no ku ruhare bakomeje kugira mu gufasha leta ya Kinshasa kurwanya abirwanaho baharanira uburenganzira bwabo, ndetse no gushaka guhungabanya umutekano w'akarere muri rusange. Reka tugaruke ku ruhare rw'Ububiligi mu bibazo biri muri aka karere k'ibiyaga bigari. Reka tugaruke tubirambura, muri kumwe nanjye Boni Buranga. Ikaze kuri Kivu Today News. Reka twinjire mu nkuru yacu. Igihugu cy'Ububiligi gikomeje kugaragaza ubushake bwo gutuma akarere k'ibiyaga bigari karangwamo intambara z'urudaca. Urwango rwibasira bo mu bwoko bw'Abatutsi, Ububiligi bukomeje kuruhembera. Ububiligi bukaba bukorana na FDLR, Ububiligi bukorana n'igihugu cya Kongo Kinshasa, bukorana n'u Burundi mu mugambi mubisha urimo kurimbura abanyamurenge n'Abatutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse no gutera igihugu cy'u Rwanda. Ububiligi nabwo bukwiye kwamaganwa, dore ko buri ku isonga mu bibazo byinshi, cyane cyane bishingiye ku ngengabitekerezo y'ivangura muri aka karere k'ibiyaga bigari. Perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi ari gukorana cyane n'igihugu cy'Ububiligi mu rugamba rwo kurwanya M23. Amavideo atandukanye yagiye asakara ku mbuga nkoranyambaga yerekana abasirikare b'Ububiligi bo mu mutwe udasanzwe baha imyitozo FDLR, umutwe wasize ukoze ibara, cyangwa se washinzwe n'abasize bakoze ibara muri 1994 mu gihugu cy'u Rwanda, bamwe nyine bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ababiligi rero bakaba bashyigikiye FDLR, bagakorana nayo, ndetse bagakorana n'igisirikare cya Kongo FARDC na Wazalendo mu kwica abanyamurenge. Ibi bikaba ari ibintu bibabaje cyane. Perezida wa Kongo bikaba bivugwa yuko ngo yaba afite ubwenegihugu bw'Ububiligi, ni ibintu byagiye bigarukwaho nk'ahantu yabaye, akaba rero agikorera inyungu zimwe na zimwe z'Ababiligi nk'igihugu cyakolonije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi arakorana cyane n'Ububiligi ndetse n'Abanyamerika n'ibindi bihugu, arashaka gukorera inyungu z'abanyamahanga cyane kurusha iz'Abakongomani, ndetse akarengana bwagiye bwohereza abasirikare babwo b'abakomando mu nkambi ya Luama Ikindu kugira ngo bahugure ingabo za Kongo, cyane cyane umutwe udasanzwe brigade ya 31. Hari amakuru avuga ko abasirikare b'Ububiligi bafasha mu bijyanye n'ubutasi ndetse n'itumanaho mu bikorwa byo kurwanya uyu mutwe wa M23, umutwe w'Abakongomani uharanira guca akarengane n'ubwicanyi bukorerwa Abatutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo n'abandi baturage mu by'ukuri bafatwa nk'Abaswahilifone, cyangwa se abavuga ururimi rw'Igiswahili bo mu burasirazuba bwa Kongo. Ikibazo rero cy'abanyamurenge kireberwa mu ndorerwamo y'amateka, kandi bikaba bifitwemo uruhare n'Ababiligi. Ingengabitekerezo y'ubukoroni, bamwe muharanira uburenganzira bw'abanyamurenge bavuga ko amacakubiri n'ivangura rishingiye ku bwoko byageze muri Kongo biturutse ku miterere y'ubutegetsi bw'ubukoroni bw'Ububiligi bwagabanyije abaturage mu byiciro. Ibijyanye n'amoko byajyaga bifatwa nk'ibyiciro by'ubukungu, byaje kubibwamo urwango, abantu bamwe batangira kubifata nk'ikintu gikomeye cyane cyatuma bamwe bica abandi.
Ububirigi nubwo bugenda bugaragara ngo bwamagana ubugizi bwa nabi mu burasirazuba bwa Kongo, ariko bunafatanya n'abafite iyo ngengabitekerezo yabibwe muri aka karere yaje no kugeza kuri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, ivangura rishingiye ku bwoko mu Burundi ndetse n'ubwicanyi bushingiye ku bwoko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uruhare rw'Ububirigi rero rurafatika haba mu gihe cyashize ndetse no muri iki gihe, bikaba ari ibintu bigaragara cyane. Hagati aho rero igihugu cy'Ububirigi kikaba kidakora ibishoboka byose ngo cyamagane, ahubwo kikaba gikorana bya hafi n'abashaka kurimbura abanyamurenge n'abatutsi bo muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru. Imvugo z'urwango zagiye zituruka kuri iyo ngengabitekerezo zikoreshwa na bamwe mu banyapolitike bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ububirigi bunengwa kuba bwarashyizweho imipaka itarabaye cyangwa se itarashyizweho mu buryo bwiza mu bijyanye n'imigenderanire. Ububirigi kandi bukaba bwaragiye bushyira ubwoko mu irangamuntu mu gihugu cy'u Rwanda. Ububirigi bwagiye bufasha ndetse bunacumbikira abayobozi muri FDLR ndetse bagakorana nabo mu bikorwa byo gushaka guhirika ubutegetsi mu Rwanda, ndetse ababirigi ngo bakaba bari guha intwaro nyinshi igihugu cy'u Burundi kugira ngo bazakorane na FDLR na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi mu Rwanda, harimo kandi n'izo gahunda zo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru atugeraho nuko Uburundi ngo bwahawe za drone zisaga 5,000. Izi drone ngo zikaba zigomba kwifashishwa mu gutera u Rwanda. Igihugu cy'Ububirigi biravuga ko kimaze igihe giha Uburundi umurundo w'intwaro ngo bazawifashishe mu mugambi wo gutera u Rwanda bahuriyemo n'ibindi bihugu. Bivuga ko kugira ngo uyu mugambi ugende neza ngo Burundi bwasabye Ububirigi ubufasha burimo ubw'intwaro zigezweho ndetse n'ubwirinzi bw'ikirere kugira ngo uriya mugambi uzacemo. Mbere yo kubuha intwaro ziganjemo izari zimaze igihe kirekire mu bubiko, ni intwaro zirimo za drone zibarirwa mu 5,000 ndetse n'imbunda ziganjemo iziremereye. Bivugwa kandi ko Uburundi bwamaze gutegura ingabo zibarirwa mu 50,000 zigomba kwifashishwa muri uriya mugambi. Umugambi w'Ububirigi n'Uburundi wo gutera u Rwanda kandi uravugwamo ibihugu bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Tanzania, Angola na Afurika y'Epfo. Andi makuru kandi avuga ko Perezida Tshisekedi wa Kongo ateganya gukora uko ashoboye afatanyije n'aba bafatanyije uwo mugambi akisubiza imijyi ya Goma na Bukavu imaze umwaka urenga yarigaruriwe n'inyeshyamba zo mu mutwe wa AFC M23 kugira ngo izifashishe mu mugambi wo gutera u Rwanda. Amakuru avuga ko ambasaderi w'u Burundi i Brussels mu Bubiligi Terence Ntahiraja amaze igihe ahuriza hamwe abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda baba mu Bubiligi kugira ngo nabo bazifashishwe muri uriya mugambi. Bikerekana uburyo muri aka karere Ububiligi buhafite uruhare rukomeye cyane mu guhungabanya umutekano. Ububirigi burahari, buri gukorana n'Uburundi, buri gukorana na Kongo, ariko nanone bunazambya diplomasi. Murabizi ko umubano w'u Rwanda n'Ububirigi udahagaze neza, ndetse Ububirigi bwagiye busabira u Rwanda ibihano ku mugabane w'Uburayi ndetse no ku rwego mpuzamahanga, ibintu byaje gutuma u Rwanda rucana umubano mu buryo bumwe cyangwa ubundi n'igihugu cy'Ububirigi. Ibi bishobora kugira ingaruka zikomeye ku mutekano w'akarere. Intambara ishobora kwaguka ikava muri Kongo igakwira mu bihugu bihana imbibi, bigateza ibibazo bikomeye birimo ubuhunzi, ihungabana ry'ubukungu, umutekano muri rusange. Ibibera mu burasirazuba bwa Kongo bikomeje kugaragaza za ishusho y'ihuriro ry'inyungu za politike n'iza gisirikare z'ibihugu byinshi biri muri uwo mugambi, ariko nanone bikagira ingaruka cyane ku basivile, dore ko ari bo bahura n'ibibazo bitandukanye kubera ko baba bakoresha politike batazi icyo bigambiriye. Ingengabitekerezo rero y'ivangura, ingengabitekerezo y'ubwicanyi ni ingengabitekerezo mbi cyane mu buryo bukomeye.
Igihugu cy'Ububirigi kikaba kiri mu buryarya bukomeye bwo kwiyerekana ku rwego mpuzamahanga nk'aho bashyigikiye ko amahoro agaragara, ariko mu bijyanye n'ibikoresho, mu bijyanye n'ibikorwa hirya no hino bakaba bakomeje gutera inkunga abashaka gusenya akarere no guhitana abasivile. Ububirigi burashinjwa uruhare rweruye mu kuyobora za drone mu bitero byibasira abasivile muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Walikare, Masisi ndetse na Minembwe. Abatekinisiye b'Ababirigi bakaba bafasha gukusanya amakuru y'ubutasi ku gisirikare cya Kongo mu kurwanya M23. Hari raporo kandi zivuga ko Ububirigi bukoresha ibibuga by'indege bya OTAN nk'ahitwa Zaragoza muri Espagne mu gutwara intwaro n'ibikoresho by'intambara muri aka karere, ndetse muri rusange bakaba bakomeje gukorana bya hafi mu mugambi wo gushyira intambara ku rundi rwego. Naha rero ngiye gusoreza iki kiganiro nari nabateguriye. Reka mbashimire cyane kuba mwari mugikurikiye, mwari kumwe nanjye Boni Buranga. Turakomeza kubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye byibanda ku mutekano muke wo muri aka karere k'ibiyaga bigari. Abatarakora subscribe mwibuke kuyikora, abayikoze turabashimiye.